go, let's go, let's go, let's go, let's go. Running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you sing the song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Is this movie that I think you like? Kalian harus lihat ini sih, cakep-cakep kali ya, warnanya warna-warni. Lagi enggak, itu khusus tuh satu. Khusus. Buat aku khusus. Keren kali. Ini ada Herbie nih. Tapi nomornya beda, 29 ya. Cuma cakep-cakep kali. Gak ada lagi orang, udah pada naik semua tuh. Tuh lihat nih. Ah, pada naik semua nih. Udah kosong ya anak Vespa. Tapi kalian lihat nih. Ini nggak naik, main ayun-ayunan. Coba kalian bayangkan nih. Masya Allah. Coba kalian lihat tuh, kalian nilai sendiri kayak mana tuh. Udah gede. Ini untung nggak main pelesetan nih, karena aku rekam nih. Bentar lagi aku naik, main pelesetan orang nih. Lihatlah nih. Lengah dikit ah. Mak space-nya vintage sekali ya. Kita lokal ke lantai 3. Ya, lantai 3 bang. Nah nih, rooftop. Kita party paling telat ya bang. Tapi kawan-kawan kita udah di atas semua. Kalian lihat gimana di atas? Fish. Kamu yang pegang kendali perjalanan musik kamu. Canggih kali. Ini bocil nih nggak bisa diam nih.
Hei, 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 hei. Nggak bisa duduk, Ki ya. Ini space di atas rooftop. Halo, Bos. Aman? Got that man, and I got the time. Hey man, go ahead, take it to the cosmos. I said, I got the time. Get free, going down 106 Fish Street, passing that mall. Oh man, don't do it to me. Oh man, she look like Betty Boop. Betty Boop. Betty Boop. A boo-boo-boo. A Betty Boop and an alley was jumping up and down.